So sa community, yung siya nga, atong attitude is like the little ones. Naamo sa usa ka community, puro mo mga bata. Dili mo nga naihawod, sikat. Di ba? Yung siya, all of you are little ones. In Tukod, Christianite community, all of us are little ones. No? Little ones. And then, yung siya nga, children, poor, are the center of the community. Ang mga bata, childlike, dili childish, childlike ang mga attitude. Katong 1-year-old pa ang attitude, 2 years old, 3 years old, 4 years old. They are all part of the community. Na kinanglan nato sabton because they are poor in spirit. Pobre sila sa inahang espirituhan ng pagtubo. No? Makita niyo na sa Matthew 18 verse 14. Because these people sa community, ang mga tao, members community, Jesus or the Father doesn't want them to be lost. Hindi sila mapapag. Muna nang kasagara sa example sa Ginoo sa loss. Biyaan niya usa ka ship kay kuha atuon niya 99. No? The parable of the lost coin. Iyan ang i-disarrange tanan ang ihang balay kay pangitaon lang ang nahulog o natagak nga usa ka coin. No? Meaning biyaan niya ang uban kay pangitaon niya. Ingon na siya kahigugma nga ang yung mission is about the lost. Kung tanaw nimo, ang iyang mission is about the less and the lost of the kingdom. Di ba? Kunya kita, ang atong attitude sa ito ang community. Dali ra kayo na ito ma-despise ang dili may palo, kanunay absent, dili gatunga, ga-promise, dili mo abot. Di ba? Kanunay tayo kita'y kuot, uman wala. Dili ka amot, sa may kwarta, something like that, no? In Matthew verse 18 to 1, kanya mo na ito ang sa ito ang gospel karon. Isa nga question, who is the greatest in the kingdom? Because all disciples, nakapangutana sila ini because most of them do not understand who is the greatest in the kingdom. Hindi man pwede si Jesus, iko nga, si Jesus gani nga, dili man ako ang greatest kay gasunod man lang ko sa akong amahan. Di ba? Who is the greatest? Kasunod na si Jesus ang amahan. Nga, isa man ang greatest Lord. No? Because they don't understand the little ones of Jesus. Wala sila kahit understand. Ano sa mga little ones? No? The little ones message. So may mensahe sa little ones. The spirit of service. The spirit of serving. No? Our service to the poor must always prevail. Should prevail always. Kano na yun ang bottom line? Kanin ba itong activity karon? Kasi ito ka rin sa atong na yung mga kwarta. Kita ka reach out sa mga pobre ini. Kinabakaan sa atong arabang evangelize is ulay na ho. Kanin ba nga itong works of mercy? Basig namili lang atong tagaan o works of mercy. Nalubra na nilang works of mercy sa Boys Town. Kay tanan nga mga organisasyon, Boys Town pa iyon. Ha? Napay dagang ayaw dia sa Kambanan, dagang ayaw dia sa kanana ang luyo sa Xavier Heights nga mga pobre kayo. Hindi mo natuan. No? Because ang atong works of mercy is seasonal. Meaning program. Structured. Every December, mag-works of mercy kita. Kung yung atong naibawaan is Boys Town na yun. Or katuntuan dito mga kuwan sa mga pamilawan, mga buang dito sa asa lapit na sa House of Hope katong na ay mga luoy kay nato mga brothers and sisters nato nga napapagid sila sa latong na kinahanglan tapangan. Mura ko yung because it is program gani December na yun.
Works of mercy is every day. Diba? And then, give of self. No? The little ones is ourself. Kinanglanon na ito nga, makahinumdum ta nga, naman itagang kakulangon. No? And then, the gift of pardon. Because God is so merciful nga, yata pasaylon. O, mga ito pasaylon sa uban. Pasaylon mo na ito uban. The gift of reconciliation. After you sin, then you have to go back and be reconciled. And God loves us so much, kinahanglan nga, ihagitang kananaang girahon o balik kay napapagta. No? He wants us to reconcile. Even ang iyang dying on the cross is reconciliation because we are the people of God. And what happens is we sin against God. We sin the sin of Adam and Eve. We are still not connected with Him. And Jesus, several prophets, ipadala niya, ipamatay, and so forth and so on, mga messenger. And then, until such time, iyan nagkukunin yung anak, iyan gihatan. Because He wanted to reconcile and He wanted to redeem us. And the highest form of reconciliation is redemption. No? And the gifts of righteous love. No? And it is selfless. Kanang love ito nga na ay pangayo pasalamat. Dili ka na bitaw one way nga love. No? One way lang ang love. Pagkaman. Wala na yung pagpakabana. Para sa ato, nata sa community, kanunay kang appeal sa ato ang evangelization. That is one form of gratitude. No? And then, you have lived out the message of God of salvation. Selfless. No? Selfless. No? And then, in Matthew 18 verse 2, what is the criterion? The little one is the greater one. The little one is the greatest in the kingdom of God. Because mao man na itong mission. Mao po na ang lost na mission sa Ginoo. The mission of the lost. So they are the object of our baptism. They are the object of why God gave us this life. In order for us to reach out others. No? Because when He comes in His glory, He wanted everybody will be called to His banquet, to His kingdom. Wala yung mabilin. Otherwise, pagkutanon si Mang July, asa man na yung imuhang katabang, sa mga imuhang agriko, sana kang umahan. Ganun wala man din. Nakasampan man ako to Lord. Ang luod. Basig mo na yung maka. Diba? Mura yun na may makaapan sa ato, no? Pala na istorya na ito muna, mangga na mo, wagi, dugnas. So, isod yun tayo, no? Ba't hindi man nato na madala? Diba? So, the disciple asked, and why? Who is the greatest in the community? Who is the greatest in the kingdom of God? And we have that answer. The little one is the greater one. Jesus concerned, no? The little ones, they are not important. Muna niya ang sa mga disciples, they are not important. They don't belong to the world. They belong to the powerful. They are not important. Mag-istorya bitaw, bata ni mo, di mo nyo paminahoy. Ay, paglapot-lapot, di kamay pa ka. Diba? Gamay rin ko na ang ilahan ka lang sana. Gamay rin ko na ang ilahan buot na paminahon na namin sila. Paminahon lang, no? Mga-on, di mo ipa-appeal kay na yung bisita. Isang na yung bisita, sige. Bantay lang nga din, kumuto ng sudan. Hindi na magkakaroon yung bisita. Para sa mga po, pag may bisita, wala. Pag pangao na. Ang problema kaya din magamit, hindi doon, diretso na yung kuha, kamot ng gamiton. So, yun na mga bata, no? And I really regret. Pagkos community, nakabunanan yun na itong bata.
Dili man din nga na, no? Hindi mo nang kasukan pa tayo pag... Because mura na ilang kalipay. Ay harapan mo, sugala o kanang daghang ayong mga bisita. Ay harapan magsirok. Kung wala bisita, wala. Kung nagani mo, kara na tayo. No? So I remember when I was a child, inununa na yun yung bulinaw. Nga gusto kong taon. Lamin yung bulinaw, karabit ang bulinaw nga lapas kayo nga mo baliskad mo na siya imo ununan. Sus, moro nyo na, huwag yung ipakaon. Inahay bisita. But, yun na sa mga bata, dili yun ang lakritan. No, kamay kayo na yung action. And then, disciples have to grow to become like children. Because all of us in the community, we are all disciples. How could we evangelize if we are not disciples? We are a disciples on mission. We learn, we grow in our mistake, we learn to love one another, and then we share. We take turns in loving and also in taking care of our brothers and sisters who are in need and have not heard the good news for salvation. So, how are we going to grow? Huh? How are we going to grow? Na ako'y mga kuligod, na ninyo magbasa. Ha? How are we going to grow? Para di na ko masipyat o basig masipyat o di na ko ma-include, no? No? Yung siya nga, how are we going to grow? Instead ko of growing up, we must grow down. Instead of growing up, we grow down. Like we have grown. Humility maka. We grow down in the periphery, no? Periphery. Where the poor are where the poor are and the little ones live. Tuwa dito sa periphery. Kung nato diri sa ibabaw, tuwa sa ubos. Ang mga poor, tuwa dito kapuyo. No? Tuwa sila dito. Then we have to grow down. Lisod, biya mo grow down. Dabi na nakastaas. Kung di manicure ka na, lisod na kayo mga tukos ubos. Uy, humot ka na kayo, lisod kayo. Ngayon mo sakinan, sinaw, humot pa yun. Lisod kayo ka na magsakay kasi yung motor niya, sington ka. Lisod kayo, mag-grow down yan na, mag-yan ako. Kanang ting-ulan po, di po ka mato. Di ba? Kaya mabasa. Na ang Ginoo gatawag sa iyo, ting-ulan o init. Sington ka o dili. Kanan na season, tuwa ka. And that is what the Lord is wanted to from us. So, in this way, what happened? Pinagi sa kodigo, you are greater in the kingdom. Once you are greater in the kingdom of God, then you will be able to go to the kingdom of God. You will be there because you are with the poor. Blessed are the poor in spirit. Moro gina explicit kayo nga gi-istorya sa Ginoo. Blessed are the poor in spirit, for yours is the kingdom of heaven. Wala nagbilahin na nakita ka nga unsay criteria nga mga tukala sa langit. Kanang lagi sa nandiya sa beatitude. Blessed are the poor in spirit, for yours is the kingdom of heaven. Ayo. Kasi kung saan pag poor in spirit, you grow down. Or you go down. Grow down or you grow. Dili na yung word. Di ka sa
Ikan ini chan, puro yun. You go down. So, this is our attitude as a member of the people of God or as member of the community. Yung siya nga, you receive this little one. Receive, welcome your brothers and sisters who are also living and growing down. Tagang po kasi naningkamot ba sila nga, unta Lord, ako nang tunon ang garbo. Unta Lord, pasinsyoso ko. Tagang kaya ang paningkamot niya. Masayop niya. Dili nimo pakitaan og maayong buot. Dili nimo ma-comfort, dili mo ma-encourage. And what's the use of being inside the community if that is so? No? How could we move forward? Kung as a team, nag-away na ta, na natay diferensya. Siya, mas may paula kung mapilong service, nga naman, wala ko tapoy kontra. Mas may pag-member lang ko sa awang community. Huwag yung kontra. Pag apina ko og service, nagharap ko kontra. Nga naman, di mo lang ganahan sa ako. Makadungaw mo nung dili may istorya. Amen? Diba? Then, this is how to be a disciple. This is how to be a disciple. The poor is the poor at the target. Our attitude, innocence. Simple, humility. Our model is Jesus. By forgoing, forgiving, and comforting one another. No? Because our aim daily is to become one. Importante man yun ang being. No? Remember, in our life, there are two things that we have to consider in our life. Maybe our community life is only full of doing. Because if it is being, no? Being, then you become like Christ. Doing, I don't know. Sikat ka rin na kay certificate. Diba? Sikat ka kay na kay mga dagang award, o na kay money, leadership ko, na kay leadership and support and so on, na put over the radio, na yung TV. But then, asa man, kanin siya kay heaven man ang paingon, kaniya nga paingon, kamo na ibala, o asa na paingon. No? Celebrity. Ha? Celebrity. No? Doing versus after life, we have to take a look always every day. I am doing this for something, or I want to become like Christ, who are also reaching out, trying to reach the poor, because this is His mission. This is the mission of Christ. So, salamat kayo mga igsoon. Sa inyong pagpamati sa langalan, samahan, sana sa Espiritu Santo. Amen.